Kwano webale kutwagala era olunaku olwaleero nkyaziza banaffe aba film content creation aba film era nga bagamba nti they add value bongera value ku bitone byabwe kubanga bwakola film nafuna sente kitegeeza bwazanyo oba natulagamu ka comedy awo nafuna sente kitegeeza yeyongeddeko omutindo yayeyongerawo value twakwakira sebo mwebale munonga Ankole Media amazina ni Katabazi George ningashe president wa Western Uganda Film Producers Association kandi director wa Ankole City Actors yokushangwa ha mu Rembo gwa Mbarara muri Ankole region kuzana film nungi munonga Okay nitwe twashemerera tusanyise nnyo kubanga otwagala nga Ankole Media n'aba film mwenna chakabi mwebale kutwagala nete mwerabira mugende wali ka button mu subscribing Ankole Media and you show us some love kale sebo tsanso kulaba amanya amazina ganje nibanyeta Katabazi George kandi director wa Ankole City Actors je kushango muri Mbarara City so tugiye abana ba City tuzane dia City tuyene ryo abitushagatiro mu rubaje okay omwami Katabazi film industry wa mala mbwire ki if film industry eji mazire myaka 8 wa mara mwe myaka 8 ni birungi kibyo kureba mu film industry eji niwe ware ofunire mu bintu ki mu film industry omuntu ari okwe na wabase kujegomba webera munonga Joana film industry eji ehinkugambira tecyari nka hobby nko kutwa bintu jizana buri hateri zobo mulebe wa Ankole Media nyino munyongu film hati nayo ni business nkezindi so iwo kwenda konjera value addition zo murimo gwa film industry obase ni ukuganyirwamo kintu cyahango munonga ahari film yawe film je shaho nkugambira nakatare akali international nakalirako twinakatare kabana baha twinakatare ako mu Central Region twinakatare akensiyona hati nkiwe film ankakutukugamba nti nyombe kiremu amfunire mu izina umwena abasa kugira nguzire mu motoka film eri nka business endijo iwe ogifunire muki awebera munonga Joan film base kufuna mebintu bingi film base kufuna mabanywani abona abire ntakumanya abarengo international na nori roko soje najetanka big achievement imbase kutunga mu film ebase kuntamuza mahanga Ankole City Actors ekantwaro muri South Africa naza no kwega bikwatagenda film ngeshati ngifunire munanje film film ngifunire mu ebirungi bingi anka connections ezinde ziri international ndobunda atakafunire sente za nyamwingi munonga konka artist ngutaha mu film nkanda kumayengu nine business nyonkaza mu film nko mutakunde ibintu byo kuzana konka today ehindure mindset yanje kwasa kugireba nka business aza nka business film mbase kufunamo sente zo kumbisaho ko mukozi wa film na nabazani banje tizakabire nyingi konka at average tuturi ku bintu funamo sente buke butwongereho gukora film ezindi konka nimpamya omishaho film tuzakufunamo sente nyingi nitoshanga turi nkaba Nigeria ningaba America ningaba Hindi. Okay mbwenu film eri nko muri mwogundi ninga business endijo no kutwara mpora no basa kufuna cyo kwenda film mazima hatiya nago no murumo uyu watagurangize nko murimo film toragifunemo akonko ko kurya business ezini twezeherezo bwire tuzurondera katale kurugera product zo guzaninga zo kutunda na film nayo niyo nikeri nayo notekwa kugifaho nka business ezindi wanonda kugira ki tungamo kandi ojongeramo amagazi mingi na value nkengamba ya program value addition value addition mu film ne no kureba ngo
wa improvinga mu production yawe wa improvinga omu casting ninga sho mukuza abazana barazana mu project ejo ine waronda location zo murembe waronda story eri unique ekubasa kunyumira abalebi ekubasa kupromotinga ihanga ryawe kurugera aha murango go kubatebekanise kwegesa abantu so film yo mazima yonetekwa kweja kwenjera kimwe kakurira kimwe abwa variation etoron twongeramo on film ya Uganda nakutwaza hamwe Western Uganda. Okay. Nko mukozi wa film eshahezi omuntu ariyo natureba omwami wa government ninge bitongore ebikugabo buyambi yaba natureba no basa kumugambira akuyambe ki oba film industry agiyamba atya. Wewe munonga Joani film industry ya Uganda einemu ebintu binje bicyagiteganisa yonka filmu echoko banchabyona teine ministry eyo kutwara filmu konkani yegwo mu agencies nyingi so hati nyo Uganda chinkugishaba erugeyo etereze ministry ya film industry egaruke etereze mu amateka ago kubasa kutwara filmu misho akonoleba film ya Uganda eri pirated munonga teina amateka go kujikuma habashuma beta abashuma so bujomwe na infringinga aha copyright yachi yo mukozi wa film so tebase kuba gazetted nko tukurebe bindi bakubikuma no shanga intellectual property yaho ejabirire ozo muntu nakoze unoshoza project yawe rizoba ekifo cyo kufuna musente atushanga nigiga hazabanda bokujiba yogomodi wa burijo so at government ke kuruga yagira ngo agamateka nigo muratambure kagahamya suru parliament nkata ariyo corporate law amendments so nitwina masiko minyi ngo baza kubi amendinga jya bakabitereza umurimo gwa filmu nguza kuba murunje munonga so government ninjishaba ebase kurugayo eyongera makasento mu film industry nitwa abakozi ba film tubase kwa assessinga fund zezi twongere tukore project ziri international turugaru ngo gwaroko akwa film nekogwe sente nyingi okoza film ekugeza ngo ni average nojyo million 20 kandi ushanga hata abana bitaba byagombora level ninga level roko munonga atakwasa kuzomurimo gwa film konga stini tuba encouraginga tandikane rya machempora mpora tugumeni tukurana industry atene chindo mwana nabasa kutamu million ze yabiri konka ayeshange nti film yeye kuriya ababa kushara film nibagishara siringi 2 siringi 5 ishuka bagiherezo umuntu ari siringi 5 we kuriya tari yo nagoba nabwe bagidondora no kugidondoro bwatire mune sente nyingi na nakugambire nti film amateka gako gitwaro misho gaiza kurongo baiza garongo samu bakagatereza kurungi iwo murebe wa film wo mukozi wa film rero no Ankole Media ni nkwamya jiramasiko film baroni bagitereza tinemu amendment acts yo mu parliament za laws zirabenze governing film na no kuma umukozi wa film kugira ngo akatare tukagiramo abashuma bingi katerezebwa iwe distributor wafunamu producer wafunamu niwe publisher wafunamu atino nijo akudya zamanya mutayiwe nkugambira film yahize kuteratereramo mukataraka riroko kugira ngo twatagana n'abadistributor bono mu Western Uganda hati film ali shiringi 2 yahize kurugahe ategya 12 rero watine 12 hati yatakwasa kwasesinga loko film yitu ya Western Uganda. Okay. Echo kani kirungi munonga nikigaruza mu amasiko ekindi mwami Katabazi omwana alyokwe ningo mchara alyokwe atine murumo ningo mshija alyokwe atine murumo no muhamisiriza nto mu film nabasa kufuna mu murumo akana person earn from the film industry and ekindi ogwariya university arugire yatine murumo no mubasa kumuhabura aisha joining film industry abase kunoga mwe sente awebera munonga Joani film niyo project ninga shini yo business eyo kukozesa abakozi binje munonga film cyo kubancha byona nenda abana bashomere ku editing ebishani
nene ndabana abo kubasa kudirectinga ebishani nene ndabana musasiro kubeta nene ndabakozi abantu abino mumanyirivu omukuhandika stories zitali zimwe na zimwe so filmu nene ndaba actors distributors nene ndaba distributors nene ndaba producer iwo shomire obato shomire budyo umwe naganyugo ma film ogwa shomire nazo mu technical part ogwata shomire nabasa kuzo mu casting part inombo kushanga ni mwenda bazeyi kandi tebashomire film one ikizo koze so rimi rwitu ogoro nyankore rukiga runyashitara nuwo botashomire rero hansi hari yabavunure biriwo eyo tashomire babiteko mu rujungo orujungu kugira ngo no muntari ya heru ya Uganda atakumanya roko language za Uganda abase kureba ecuri wa muzanire kandi akifollowing buzimazima ashemirwa so film ne employing ibara muntu odwo kwe yekwato kandi nkugambeje shaha ekitongore cha Uganda Communication Commission cyaize kutwereza platform yo kwega ebikwatagenda film bakolenga n'ekitongore cha America kibakweda Sign Arts iwodgo ko murebi wankole media ichira Western Uganda Film Producers Association nibaza kwisa akushomoko tuhawonka Merit Choice ninga shijete DSTV yaweze kuteraho chance ababana abajyo myaka 18 ku 26 okubasa kutunga obwegesa bukwatagena film obuli international ichira Western Uganda Film Producers Association obasa kwasesinga link says o applying uzo kushomoyongera ngeshitumwa atunge mirimo atukora shomera hero nojongo nono kigaruka mu Uganda no tekwa gukora film as international ninga magaze gu ya hero akwani bakushomera hero amagaze gu ya hero galeta cyaro kite cha Western Uganda ubasa kwimusa film international etunge awards tishe chonka twinemu awards last year no mangu tukatwino Western region category as a film awards organized by UCC ejesha heji DSTV ninga shomari chose rone organizing ayo awards ezini chama sangu niwo tibakushorora mu awards obono ryo mujungu obono okosoro nyankole obono okosoro Uganda obono rugwara obono chope nibenda film yawe ezo mu katare kensi yona mu awards ezi babasa kunominating ekinde kinana yebo abantu abazana nabo kugira ngo abazana boni babasa kufuna mbata nibatungaza award ejinejira haka sente kanyamwingi ati watunga award chama sangu waba recognized dance yona watunga fame watunga nabahajizi watunga nabafunders naba sponsors abo kubasa kuja kukwataho na group yo kuruga mu ninga company yo kuzana mu film ubasa kuchitera international ngeshatu wafunamo Okay, mwami Katabazi webale munonga turi Ankole Media TV program ni value addition. We are adding value on content creation. Kare mwami Katabazi, where do you see the film industry in the next 10 years briefly? Webale Joani mazima film ya Uganda ningashi omubufunze Western Uganda nke inkora munyowe ni ndeba omunyaka 10 tuza kuba twine giant do ku improvinga 70% ya film ya Western Uganda hateri eri 70% tantu gamba 70% cyamasangu turugira hansi tukweyombeka twongera mu mutindo y'ijwano gamba value addition hatujya 70% gisha so cyamasangu mu myaka 10 tuza kuba na 10% twarengizemo film nkoko kureba industries za Western Uganda West Africa na no mu bajungu zikurakurine film yite ya Western Uganda za ko bajihadi man yekika cyayiguru esha kubanza yo naba mulebi wankole media Western Uganda niyo kusinga yo stories ezichari virgin ezitakubasize kuza akatari kensi yona erabu bara muntu mu region yo twine region zitano bu region zirimediga afayo diayo so twina masikongu through inter-region cooperation tukolengana n'ekitongole cha Western Uganda Film Producers Association tuza kupromotinga culture ya Western Uganda tuza kupromotinga eyobuhangwa ya Western Uganda so tourism ya Western Uganda tukolabira mu film na stories ezini zikubasa kureta baramuzo mu Uganda nambwe no buramuzo muza kweyongera akubare ebintu ebiryo kwe bisherekigwe ebitakumanya Western Uganda netekwa kuza map yensi yona omunyaka 10
just you wait. Okay. Ekyo ni kirungi munonga wakihurira. Film industry eine capacity yokwongera munonga haburambuzi bwecyanga ninga film industry nebasa ku exportinga culture like an example in Ankole people enjoy eshabwe abantu bine ebintu byingi nke ndiro ejemigamba out there okay out there abantu nibani benda kureba ebyebintu and to know how these things are made so mbwenu twashemerwa munongo mwami Katabazi kwija Ankole Media especially on program eji ya value addition kagamba kakuhererukayo oyakureho n'abantu bawe webaro mutebekanisa wa value addition Ankole Media so abaleba Ankole Media mwena himuri ntubasima ahubwo kuhagira ekinya Uganda ahubwo kuhagira film ya Western Uganda ahubwo kuhagira abana bitu inzagwa zaha ahubwo kumuhagira ebyegese bitu kuwegesa abantu nanogumana mututamamani gokora film zindi so iwo murebo ryokwe ninkwiga joininga film yona yokubase kwikire hihi omutebekanisa Western Uganda erimu region zitano twinemu Bunyoro region twinemu Toro region twinemu Gwenzo region twinemu Ankole region Jetegwiz region twinemu Kigezi region twinemu Gweta Bushenyi region each region erimu abakozi ba film kandi baronda abazani ba film iwo mugurusi iwo mwana iwo musigazo tino murimo bahikirire ningo hikirire Western Uganda Film Producers Association ebase kwisare ba producer abajyo mu cyanga cyawe obase kwekwata filmu obase niyo kugira biwaganyubwamo bingi so ngushembayo itwaba Ankole actors eyinkurugamu eyindi nka director wayo ntubebaza ahagwo gumana mu hagire mizano yitu nko muzano gwasinje kucyamurensi yona Western Uganda na international level international ogubayetire kurinama nyine ninga shahada inono natugusha trending so imwe abarebi mbase kwikira aha chano yitu ya Ankole actors mu subscribing twine mizano nyingi naturonturetakasya karoni kwa siya karime birungo dyona ryo mu Western Uganda dyona twaize kubifumba dyona bironi bishi iwo murebi za chano yitu ya Ankole actors za chano za Uganda zona TV nka Sky TV Ankole Media na TV zinde zenjawuro noza kutuleba je live no kule abazani bawe abato no isimiza kuleba mu Ankole City actors bona noza kubaleba je buterevu mwebare kutuhagira rukunde gumeho mazima mwebare Ankole Media kutayayisa mwebare Ankole Media aba value addition mazima mwebare ntubasima tino bugarukiro okay Ankole Media TV koli eranga nkwebaza webale kutwagala nkujjukiza genda wansi wali subscribinga ate commentinga program webange kolera tulage some love toreke rukundo bye bye